I 10 ljudi, dobrodošli u Minecraft Gamer. Danas ćemo igrati Hunger Games na Mineplex. Dobro, objasnim. Ovdje ćete moći da izaberete bilo koji kit koji hoćete. Imate da budu pored vas Vuk, Brawler, Archer, Vitez i X-Men. A tamo preko puta sa druge strane možete da uzimate, da sa gemovima plaćate drugi kitove. Ja. Ajde. Koji? Kako sam uspio ovdje da uđem? Ajde, brate, kako da izlazi. Ovo neće, brate. Koji sam ja kreten? Šteta. Hvalim te Bože da je neko došao ovamo. Aj, vrati me u lobby. Šteta, na ovom lobiju ne možemo Hunger. Igrat ću na 33. lobiju. Idemo. Ovog puta neću izabrati X-Men kit, nego Brawlera. Ovo je mnogo dobar kit. Onaj put kad sam htio da vam pokazujem,
To je ovo. To je da nekromansera, da dobiješ bombera, da dobiješ bestmastera i asasina. Opa, uzet ću asasina. Krenuo je. Ja zato idem. Da mogu brže otvoriti neki chest. I da neka ima caka ovdje, da ne smijete da se približavate blizu, da se ne približavate blizu ledenog sektora. Jer tu ima, jer bi tu mogli da vas gude same napadnu, da vas killaju, gude sam. I onda to je jedno od moje poželjenje, samo da vam preporučim. Uzimamo uvijek sve, stavljamo delo. Sada skačete u vodu. Znači Bože. Dobre, Mika. Idemo. Gde si ti krenuo, mali? Mislio si da možda mi pobegneš? Vidi ga, mali. Provaljen si. Sada. Ajde, Mišo. Moraš, ode mi meta. Ne mislim. Ajde. Brže se. I neću se da sredit ću se samo na traženje česta. Evo i vratili smo se posle male kratke pauze moje. Gdje si? Ma ne mogu. Ajde, sad izađu. Samo izađem na kopno i nađem neki. Ajde pojedem pitu od budne. Gladan sam. Neko je za dio ovaj chest. Opa, možda zato mi... Opet smo u vodi. Pa kako, ljudi?
Opa, među 12 sam živim. Među živim 11 mislim. Samo trebam da nađem kompas i moći ću da vidim ko je blizu mene, ko nije. Nije da je zaboravio da je ovo sneg. Nastradat ću ja. Koliko vidim, ali neću malo. Opa, niko nije bio ovdje, valjda. I hvalim te Bože, nije. Imam vjerovatno i jedan chest gore. Opa, ima još sprata. Idemo gore. Moramo, kad su ovako nepovoljni uslovi, moramo i da jedemo šta imamo. Ajde, neće mi ništa biti. Evo ga. A pinju. Znaš i Bože. Ne! Riknut ću vam ja. Dobro je. Napokon. Jedva. Moramo da begamo od ovog mjesta što pre. Čik. Da bio sam. Znači, Bože. Opa, evo još neka. Otvoren. Čim vidim otvoren chest, znam da je bio neko ovdje. Opa, vratili smo se na taj deo gdje smo bili. Opa, sad moramo da naoštrimo naše mače. Gdje si bre? Marš! Je! Bio među prvih 4 i rikne. Šta to? To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Zdravo!